warahmatullahi wabarakatuh. Sa di ko sekalo dinapito ano mga dato agus sulang obesa ako nakipito akarakan na sukakan ganyo ko ni nang laging dingan usang ko suara ko. Makapunggula lang ko na sa Erwin nagagaw na pa na dun. Nagibukan nagiwa pakabigir kan sa idida mana amaranus nagibu suan dengiron akadalami sa ingadaran ang ada salakaw kung mau da si tinggal. Nah, sayang ko na di pelilalilang lagi grupo kami gilatan to betul na suing live tambo yan. Sulang abisa tetang kay ni bun sa sudis so mau da siti mintal katian de manena suguman sutuhan tani da pawingan na udah kadam bisa tilas sakat sa pakin ganus salam.